kolbamut gündü körəçülər bil. Kurbuhakbıt nehelegin oluqtaqtıra, ılcıtlara bir doydulaktır bil. Ehegini saskı ılağını günler ümitlerinen, gerekemler ergillebitlerinen, üle eye saz brahniginan edidik istinlik ağardeli bil. Birigin sürbe biris üyağa üktenen olorun, oluqbut tutullubat tutağa sotavay sibes internet bolla. Omunnan ettekka kıhıl oğututtan kırjağıgar diye biligin barı internetten tuhanallar. Keniki sıllarga Japon optika da kvartiriden ürdük kaçsıvalaq aptavalkonlay internet sisteme süz bırıgın kurbuhaq neheleger toloru kiren kihe aymaq sonunu istere, bilere körörü, ülete hamnaha, bıhatın etteqa künnağa, olağını kulada, dostu, ularıyda, tubusta. Bugünkü köh may brahniktağı günleriger, bihin helek bitiger, aptabalıkonlay sibes kolbamut, üörülək terehinin belyetir, gen eygağa bilihinlerer, üörülək kümütüger, bihigini kıtta kuyar sitiminlöngü kolbamna, Usaldan Uluha rayona municipalnay rayon üp ekonomika bay dol кыхайстватын уанна IT технологиялар вопростаргар улус бағылығын бастығы солбиячыта Попов Петр Иванович. Үтө күнінен уластығыллақ құрбағын әйлеген ұлақтақтыра. Бастан тұран бұқа барғытын әйе үлі май, көк май бірағыныңынан уанна құрбағын әйлеге сөз бұрығын
оптоволокно линията сүйіз бұрыған цифровизация болбутынан улус жалтатын атыттанына туз бәм апыттан иритик истинник ағадылбин қауылен. Бу гыржык улахан үлі түміктенне бу бейл успытыгар курбақ нәйлегер үрдік скоростағы интернет амастығынан кейді онна бу бағарынан таққа үрдік скоростағы интернет нәйлектерге кейді бу үлі бастығы қардығыта болар. Ол кәнне бейөліктер істерігер әме бу үрдік скоростағы технологияның, Жапон ден технологияның қаз бидді дейға интернет кейді болар. Бу манны үлі бейеқа баланнаққа сағаламыта кетенші сүрбеғылаққа улус жағылтата, нәйлек жағылтата, оны Ростелеком тәрілті сөбілен тәрсенлер, оны нәйленне, ұлықтақ нәйленне столба, линия столбаларын бәдірі күстерден бірімденлер. Бу үлі сағаланан сөз бұрыған баланнаққа оптоволокно тиен сөз бұрыған Жапон технологияның жейлер қолбамыттыра. Антон бөлі халғы баран ұз көлге оны Акоемовкаға тарғамыта, оны білген бұл үз бөхелік үйен саңа технологияның интернетке қолбанын ғырылдар. Оны ағара баран өссі цифровизация кейрен телефон әме саңа технологияның IP телефонияның үлілі тұрар. Бұл әттәққа технология хайда тұрар, үрдік скоростағы интернет ебетсергер саңа технологиялы хайданлар алықтақ нәйленеға жаңға саңа алық қачестватын топсырарға саңа өңәлер күнтен күн бар болан әлілер. Бұл әме салғы нәйлектер бітігер, бөхеліктер бітігер кейрен ехеден бігерлілік біт. Опсайынан әттәққа бұл интернет сетіме кейретер бұланнақ үлі ұлыз жағылтата ұйталарар. Ол күрдік бұл бұйыл 9 бөхелік қолбан оқтақ. Ол егер кыра бөхелектеріме балылар. Дағылы, әліхен, сағылықан, әме оптоволоконны линияти ектәқ. Онна бұл 9 бөхелек қолбаннағына бейіл ұспытығар сөз бұрыған қаз бидді бөхелекке үрдік скоростағы интернетті ектәқ. Кыра бөхелектер әме болғымда тоға қалбаттар. Ол күрдік кыра бөхелектерге, жан-серге, алырыр условията бар болырығар, алақ қачестваты хайдарығар болғымда ұрулар, кинтен итити болдun, үрдік скоростағы интернет болдun, онтан да атын қайысқаларға әме үлі бұланнақты ғытылда тұрар. Білден тұрар, біліңі әдер жон, біліңі көліне оға аймақ сайдарғар үрдік скоростағы интернет бар болары қаяндағыны олық елді білі болар. Ол күрдік тоқ бар, аңа өңілер, саңа білейіне бартын білген интернет өңілі қағып. Онан бұл күрбуақ нәйлеге үтчата асколы олара, дистат олара, иннекетен кескілдәқ, үрдік өріқтәқ, үчей үліхет жон болы үйіне хайдаларығар бұл үрдік скоростағы интернет бар бол бұта әме беге күйіс болы ден мен әріләқпен. Онан ұбастаулақ нәйлек ұлақтақтыра әйген әсі түгіл бұл улахан бараханнигынан ағардалибен. Онна бұл маннық саңа кирилерге, саңа өлілерге нәйленне алығын сайынларар аңа проекттарға әйе күрутын маннық жы көқтәқ болын, самағалақ болын, бір болын ден аңырауын. Онаттан бұл бейі елдар қамбыт білдер бет, жабдегеде ғылығар, бұқа барғытығар, бағары мәті кытанық дұробияны чеген болын, спортынан жарықтанын, бега тұрықта ғылығы бағарауын. Бұл Заспыт келен әрер сайымыт, бұяң сайын болдың, бұқа бұрабытығар, үшігер ағалдың, онына қылғас көк ити сайымытыттан бары күй сұламыт, кәлер кыстыққа толыры күйістәқ, бәрімнәқ кейрек қайын дейінің ұрабын. Бірағындегінен өсі түгіл бұға барғыды. Әлбәқ үлі кәпсеті түмігер, автоволокноға қолбамыт өрібітін үлләсті әғардетін ұйтар, Усалдан Улуха района, муниципальный район, социальный вопростарға бағалыдың солбиячта Борисов Михаил Васильевич. Ваставлах курбуақ нәлеген жана әргеті общественныға, әгіне барғытын бүгінгі үммет үлі бірағынығынан, кәлен ер ұлы көйі күнінен итетік істінік ағдылейбін. Үлі бірағынығар бейге курбуақ бұт нәлеге әме үті өтіміктердәқ көрісті бәлетек білім бағарауыд. Ол көрдік бейге курбуақ нәлегер білген цифровой форматқа толыру қолбан ұта, оны тағынан балғаннақ бөйлегер оптическай линия тардылдыта, бұл улақан
солталах камсаган болар. Оптическая линия тардылдыгар беге бу нехелек олоктоктурган мактаны этибит. Эге эрге остолбалар көтүлләһәннәрдән саңа остолбалар тутуллууларгар тие бәгат кылакытын киллеренгет күн бүгүн бу маннык ситигәнләр. Аспыт сылга улуу көй 5 сылын көрсө беге курбаак нелеген эге жана эркете эме бир улахан сосиальны сотылах өленең орын олоргот оны беге улуспут жана эркете үтәгән эме кен тутта кепсибет берибет ол курдук 200 көрдөн месте усталах көйү мостата оңоллан турар. Күн бүгүн манан беге нелекпет олоктоктора тугана оннар туттаатылар. Оны дагынан общественность күйүнөн көйү болса да эме саңартылдан тупсарылдан үддәк үжөй көстүнөн турар. Онан мен этемете бу эһеке баргытыгар саңа билигине олох илде билигер эппеттир цифровизация ола бетер билген элбэх телетелер отчеттара болдун, телефонна сетим болдун, телевидение болдун, барта хүрдәгән онтон тутулуктах, онон оттан бу нейлек жона хәргәтә толору бу кайысканан туганар бу букулуптан беге йөрүгүтүн тәңгә үлестебе. Агадденегетте дурой болун жоллак болун. Россияга 2-тыгынча сүрбе bir сылга интернетке 30-тыгынча әбиеги қолбур былан турар. Ол игер фаптары, военкоматтары, онна бахарнай частары. Онтон осколаларга қас бидди класс Wi-Fi сетимигер қолбануақтақ. Ол туғынан Российская Федерация Себетін министрі Максут Шадаев Федерация Себетін экономикаға комитетін мұньягар ихитинлерен турардақ. Дорогие друзья, поздравительное слово предоставляется директору ПАО «Ростелеком» филиала «Сахателеком» по работе с государственным и корпоративным сегментом Прокопию Неостроеву. Добрый день, уважаемые жители Курбусарского наследия. От себя лично и от компании «Ростелеком» хочу поздравить вас с этим знаменательным событием. Мы вместе с вами запустили оптику в 3 населенных пунктах района. Это Балаганнах, Акаемовка и Усть-Куль. Жителям стали доступны безлимитный высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение, государственные услуги и другие цифровые сервисы компании «Ростелеком». Выражаю благодарность главе Ушалтанского района Федотову Алексею Васильевичу, главе Курбусарского наследия Петрову Владимиру Николаевичу. Благодаря вашей инициативе, вашей вовлеченности мы до конца реализовали данный проект и сделали жизнь наших жителей лучше и краше. Ура! Всех поздравляю! Урут телефонден тугунда билбекке олорбут, кыржагыс күлүнө жаммут билегин андойду кая багар мунугар олорор, оголорун, сиеттерин, эле көрүн олорун кепсетер жолго тиксен, өрүлере муңура суох. Билегин Сибәс көмөтүнөн кихаймах жега олоран эрен үлелир үеренер болла. Бу барыта олохпут сайдыта, тупсута болла. Билегин Куяр ситиминнөңү бихеха холбонор Ростелеком публичный акционерное общество Усалданнагы филиалын начальника Платонов Василий Николаевич. Күндү курбагын әлерен луктоктора уз көлүн бөлөгө цифровой бөлөг атын улбутунан онна балагынакка оптическая линия тардылыбытын биледир күнүнөн бәм апыттан телетамадаттан итидик синер гадылыбын. Уз көлүн бөлөгө цифровой форматка кирите бу билинге услугалары бардын толору туганарга кыга өрега оны таханан телтелер онна чахана дежон телефоннара барта цифровой форматка кыган качество өссө тупсуга жанатар. Оннасы 2-нче хүрбагыл бүтүтэ баланнак бөлөгөр улус багылыгын отчоттур муньягар нехлене турусутунан бөлөккө оптическая линия тардылыта. Бу линия тардылыта булас унна бизнес уннан хелек биргелелерин түмүгүнөн болду. Ол курдук улус администрацията нехелек администрацията депутаттары унна олокток нехлене аны таханан телетте үлөттөрө бары күспүдүн түмөмүт бу линияны тардамыт
саңа жыл кәнеттен үліға тілдір бөппетін. Үле ден Джон аргыха, олох үрдүк мудараха. Айың тыыннах гимнарда үле күнүн айқаллаң. Тутуң өлбөт мәңе таста, көңүл үлени арбаң. Күңне тие дорайдын үле ден үрдүк талан. 2010 сылга уус көлүгер Окойомовкага, онтон 2019 сылтан балаганнах бөхөлегер интернет ситме кииритигер балаганнах, онна балаганнахтан төрүттэх уус көл эржоно субботникка көктөктүк тахсыбыттара. Чумпран турбут балаганнах халасиhe трактор дружба тыгынан сергексие түспите. Маннык саскы ылаңы күннерге ама ким көктө хүлеттен тора туран жияга бүген сытгый. Ол курдук бу субботникка Пестряков Николай Васильевич, Винокуров Федот Федотович, Протопопов Николай Николаевич, Гуляев Алексей Иннокентьевич бәйлерин трактордарынан субботникка тахсыбыттара. Бу күстә хүләгә балаганнактан төрүттәх Васильев Гаврил Гаврилевич селәркә тахан улаханлык көмөлөспите. Остолба мастарыны белемнир субботникка Иванов Иван Алексеевич, Винокуров Александр Нестерович, Бурнашов Феодосий Васильевич, Алексеев Валерий Васильевич, Винокуров Василий Николаевич, Кандалбанов Андрей Андреевич, Оконечников Иван Ильич, Карманилов Иван Спирдонович, Винокуров Николай Васильевич, Андросов Дмитрий Васильевич, Алексеев Рустам Валерьевич, оннада атыттар үлеләбиттере. Же ити курдук бара саба түһен балаганнакка ылайы интернет кирен сибәстере лаппа топсан кен куяр ситимин нөңө канна багар тияк кактанылар. Сүйрбе bir сыл саңатыгар дылы уз көлүгер 200-тен тақса абанен уруппу сибәс көрүңер қолбанан олар бұттара. ПАО Ростелеком начальнига Платонов Василий Николаевич Салалтатынан Олохтох администрация Ростелеком монтера Похов Владимир Афанасьевич бирге үлеләһеннәрен түмүгер биһиги нәһлекбет Олохтохтора Балакомна оптической сибәс өңүтнән толору туханар кахтаннылар. Ол курдук түрген интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение,
Онтон да атын өңөлөр кииреннер олохпутун тупсарар, сайды тетимигер колбохор толору кыахтандыбыт. Бүгүн үле брахнигар курбухак нехелегин жахалтата үлехит жонун доргонноктук аттыр. Күйөх май брахниттарынан әгәрделир уанна мактал суруктары туттарар курбухак нехелегин жахалтатын бахылыгын эбэхинен толорачу Амосова Анастасия Ивановна. Үтө күнүнен күндү курбаак нехелеген олоктоктора убасты буллах бир дойдулактар быт. Бүгүн биһиги куяр ситиминнеңе курбаак нехелегер аптабалаконнай связь линията тардыллыбыт үрүлэх терехинин белетибит. 2 тыгынча 10 агыс сылтан сагалан Ус көлүн Окоймовка бөһөлектеригер 2 тыгынча 19 сылга балаганна бөһөлегер Аптабалконнай линия тардылыбыта. Бу балаганнах бөһөлегер Аптабалконнай линия тардылытыгар биһиги күүстэ хаңардар быт. Эр жоннор быт сүрдэ улахан төһү күүс боланнар. Остолба махан белемнэхиңе балаганнахтар, онна балаганнахтан төрүттэ бир дойдулахтар быт. Бары күүс көмө болбуттара. Итинне Аптабалыкмо киритигер балаганна олоктоктора улус баалыгын отчотугар турорсуулара олокпо кирен. Бары бу салалта онна нехилек олоктоктора нехилек жахалтата бары бирге үлелехиммит түмүгүнен ситихиллибет үле болар. Бүгүнкү күнгө биһиги мактал тылларын этебит улуспут салалтатыгар, ага багылыктыгар Алексей Васильевич Федотовка улус багылыгын бастыкы солбуячытыгар, чуалан үп катчы экономика тык хайстыватын онна IT технологияларга үлелехер Попов Петр Ивановичка, онна улус социальный вопростаргар багылыгы солбуячы Борисов Михаил Васильевичка, Курбаак нехелегин жахалтатын, онна общественнахын бары олоктокторун аттарыттан улахан макталбытын тердебит бу саңа связь көрүнгер, кирибитигер, күз көмө болбуттарыгар үлелеспиттеригер. Мактал тылларын этиякбитин багарабыт Вайтиховскай Константин Леонидовичка Ростелеком публичное акционерное общество Саха-Телеком филиалын директорыгар, оны теңе Платонов Василий Николаевичка, Саха-Телеком Усалданнағы филиалын начальнигар. Бу эдиллибит бары биһиги күстэх бирге түмсен сомоголохон үлелэхиммит түмүгер кирбит үлелери мин кылгастык билигиннерихтин багарабын. Ол курдук балаганнакка ити балакумо кирелитигер эпитим курдук нехиленне сүрдэх күскө турорсан онна үлега хамнаска быхатчы кыттыхан үле хамнас быхарылыбытын биһиги олоктоокторбут күстэх интернетка колбамуттарын белетехпин багарабын. Онтон 2 тыгынча сүрбе сыл бүтүтүттен сагалан 2 тыгынча сүрбе 1 сыл саңатыгар биһиги олохтох үлехиппит Саха-Телеком монтера Пухов Василий Афанасьевич, онна Платонов Василий Николаевич бирге үлелехиннерин, онна күстэх үлелерин түмүгер биһиги нехелекпит усалдан улуугар 200-тен такса стационарный телефон точката колбанын олорбут болларына ити гыллары кытта бараларын казбидилерин кытта үлелехи түмүгер биһиги бу телефондар бытын Аптабалконнай линияга колбатыбыт. Инне гынан биһиги казбиди олоктоктор бут. Бу цифровизация сайдытыгар сөп түбэхеннер аныгы олох ирдебилинен телевиденияларын колбаттылар, түрген скоростах интернеттах болулар, аны билеген видеонаблюдение колбаноктарын сөп онтан датын өңөлөрү туттар кыхтанныбыт. Инне гынан биһиги сайды солгар бигетик үктеннибиттен этехпин багарабын. Бу өрүлэх түгенинен манна үлелеспит бары жоммутугар наградалары туттарарбытын көмүлден.
За личный вклад в социально-экономическое развитие курбусахского наследия в связи с реализацией проекта ПАО «Ростелеком. Цифровое село» почетным знаком за вклад в социально-экономическое развитие курбусахского наследия награждается Платонов Василий Николаевич, начальник Усалданского филиала ПАО «Ростелеком». За личный вклад в социально-экономическое развитие курбусахского наследия в связи с реализацией проекта ПАО «Ростелеком. Цифровое село» грамотой в Рио главы МО «Курбусахский наслед» награждается Пухов Владимир Афанасьевич. Онна маннык испоганна грамоталарынан наградаланаллар. Васильев Гаврил Гаврилович, Винокуров Федот Федотович, Гуляев Алексей Иннокентьевич, Пестряков Николай Васильевич, Гуляев Прокопий Спиридонович, Онна Винокуров Иннокентий Федорович. Благодарственным письмом награждается Карманилов Иван Спиридонович за личный вклад в социально-экономическое развитие курбусахского наследия в связи с реализацией проекта ПАО «Ростелеком. Цифровое село» в Рио главы МО «Курбусахский наслед» Амосова Анастасия Ивановна. 2 мая 2021 год. Маннык испоганнах мактал сурттарынан наградаланаллар Аконишников Иван Ильич, Винокуров Николай Васильевич, Винокуров Александр Нестерович, Иванов Иван Алексеевич, Онна Винокуров Олег Дмитриевич. Бу наградаламыттары Онна бу субботникка үлеләбит бары жоммутун өссө төгүл мактанан туран көк майынан эгерделибит багарабыт эхиэхэ чеген туругу үлэгэ камнаска барытыгар сидихилери. Билигин истехайын интернет сетимен туһунан олохтоохтор санааларын. Нехилеппитигер волоконна оптический связь кирен интернет билле түргетээте уонна тубуста библиотекага бу иннина адысылга колбана олорор дебит онтон бу осыл кулун тутарыттан бу автоголукно колбанаммут связьпит түргетээте интернет оттон библиотекага надада бу пандемия кемигер билинне ағатчылар бытыгар кинилер справкаларын WhatsApp, электронный почта нөмө уталора бут, бу билигин даганы. Онна улуспут, республика бут, атын библиотекаларын кыттаме, бебитигер суох материаллары, бебитигер электронный почтан утыха бут. Онна бу хатчактахын кемигер мероприятиялар онлайн бараллар, ол нәме түрген интернет бара олус көмөрөк болла. Маны таханан билигин элбак услугалар эме онлайн оңхоллалар, колабора госуслугинеңе, оны сатабат жоңго бу агачылар бар, госуслугия колбан беребин, онна үйеретебин. Онна отолук сатабат жоңго ол госуслугинеңе заявленияларын, төлөбөттерин эме ютарга көмөлөһөбүт. Онан бу Ростелеком түрген интернетнен качы битигар, онна администрацияга бу биреметигер интернет төлөн библиотеканы интернетнен качыны олорор көтүгар агачылары мааттарыттан эхяка макталбын диэти. Интернет оттан билиңи олоққа барбытерин адалаақтары олорго лохан жаңга бихи тухалабыт интернетіне. Интернет көрбүтүгер биһин хаа өрөбүт. Она то социальная сеть менен туттубаккара биһиге берахбытыгар надалаах информацияны эме болар билген хада тухалаах. Үйрен бала була, наха чүгебит тухалаах байебит. Она иллен кемер оттон туттабын. Интернет киптиттен биһиге наха өрөбүт. Учтал боларын быһынан интернети хасадаттан киһәңгет лутугалабын. Оголотбор, эриттен киһәңгер октарга информациялар бар, презентациялар бар, оксайна тукалактан туханам. Онна интернеттен сонуннара агалып, билбеттен билебин. Бәймере тухамакпын, оголорун эме туханамлар. Жекерген барта. Күндү жамут сергебит, эхигине өссө төгүл, үле саас брахнигынан агардалибит.
Ülağa köktöktü kılsamıt enniki bulanlar bıt olokko kiren istinler. Nehiletbit üne sayda turdun. Ehiyaha bağara bıt çöt oloğu ili eyeni.